Bible in ziadana chuan enokale Elijah chu thilovin pathianin vana ala chawani te kan hmuwa tin enoka chu pathian nen an leng dun thina tina talova pathianin ala bauta ni ti Genesis bunga changsom ni le palia kan hmuwa tinan kal dun zela anti ti lai chuan heti hi ne a ngai te mai to lai lir le mai sakurte alo lang taphuta an karat la in ain then tir ta tin Elijah chu thong lai viran vana chhota ti thu hilal te panina bung ni changsom pakhata kan hmulea tin Methusela anei nu chuan enoka chu kumza thum chung jong pathian nen an leng dun thina fanule fapate anei le hloma ti chuan enoka dam chung jong jong chu kumza thum somruk panga ania tipo Genesis bunga changsom ni pani le ni thuma kan hmulea Elijah kha thuthlung hloya pathian zol nei powerful berpol an hialinarin oma zol nei Elijah lo kirle tur thur hrilok na pani oma ngai te u lalpa ni ro puile ra phlak takalo thlen main zol nei Elijah chu karon tirang cheu ani chuan pa le fa te in kara in rem lena a thlen tirang chuti lo chuan kalo kalanga an sia in lei hi ka ngai sadange malakia bungli changa le changruk ziaka kan hmuwa engwange pathianin enokale Elijah kha nungsungin vana alak chho kherni ti zona hi om thea Bible chuan chan chiang takina soisan lawa mithen khanrin dana chuan khovel to phuna engthile motak ti turin anni panni hi pathianin lo buat seilok dua chuwang chuan ala chho ta ve ve ani e antia chutianga anrin chan chu anwe thupuan bung le chang te hi I han bi chin teang tin ka thu hretu panni ten hena chuan he thu hi ka peanga ti chuan sai puan sinin ni sang khat le sani somruk chung jong thu an thrilang atia chung chu olive thing panni le khon wardana panni khovel lal ma ding te chuan ni tin an ni chu 2 tin an tum chuan an ka tangin mai alo chuaka an mel ma te chu akang ral thin tin 2 an ni chu tin at tumang sela chutiang bokin ti hlumin anom turani chung ta chuan an thuril chung zong ro sur lo tura van ti pin theina an nei an du huna pianga ti sen chan tir turin tuite chunga thu an nei a khovel hi hremna tin renga hrem turin thu an nei boka tin an hriat tirna thu chu an thil zo huna leilo ta tanga sakol lo chuak chho tur chuan an mani adawanga an ne anga ati hlumang tin an ruang chu khoro pui tak pot thlera chuan a om renganga chu khoro pui chu thlarau lam thuwa chuan Sodom le ai kupta an ti ni chu ta bok chuan an lalpa chu khen bein a om kha tin mi te zinga mi te chi te zinga mi te trong te zinga mi te nam te zinga mi ten ni thum le achan ve ruang chuan enanga an ruang te chu thlana phum an phal lawang tin an thi awangin le om te chu an lomanga hlimna an siamanga lomna te anin thon bokang zol nei panhi te chuan le om te chu an ti hrom thina wangin tin ni thum le achan ve hnuwa pathian hena ta nun na tho chu an chunga alo luta an ke in an ding ta ti chuan a mutu te chuan in an hlau ta ema tinan hena heta hian lo chho u tia wana tanga oring tak an thria ti chuan chhum zinga chuan wana an chhota an mel ma te chuan in an muringa thupuan pung ne chang thuma tanga chang som pania he thui kan hmuni pathian dana an rinom ema wang le athu an oi ema wangin enokale Elijah kha an nun na lavin pathianin ala chhota ni ring anom boka ale lama chuan Bible hi athua ama le ama ain kal time niang enokale Elijah kha nungsungin wana lak chho an ni thu soya chuti rualin tuma wana an chholo thu asoi le tlat boksia wana tuma an lon ngai lo wana tanga lo chuk chau lo hi chu mishing fapa wana om hi Johana bung thum chang som pathuma khanin he thui kan hmuni amero chu Elijah lak chho ani ma khan thil thleng poimo tak om nuala voi thum mot Elijah khan Elisa hena heta hian lo omro pathianin min tirani ti asoina thu chu kan hmulea tin Elijah Elisa hena heta hian lo omro khai lalpan bethel thlenga kal turin min tirani atia tin Elisa chuan lalpa nunna le inunna chalin ka soya ka omsan top lowang che atia ti chuan bethela an chuk dun ta lai thui lalte pani na bung ni chang nia khan mu tu ro mani lalte pani na bung ni chang nia chuan tin Elijah na hena Elisa heta hian lo omro khai
lalpan Jericho wakal turin mentirani atia tinani chuan lalpa nun na le inum na chalin ka soye kom san top lawang che atia ti chuan Jericho wa ankal dun ta lalte panhina bung ni chang ruka bokhan tin Elijah anhena heta hian lo umro khai lalpan Jordana kal turin mentirani atia tin ani chuan lalpa nun na le inum na chalin ka soye kom san top lawang che atia ti chuan an pahnih chuanin an kal dun ta ma se Elisa po khan voi thum tho chu Elijah hena kalsana tum lo thu a hril vele boka Elisa chuan Elijah han kalson dai mai chu adu lo hlea Elijah kalna lama pianga azui ve se ani lalte pahnih na bung ni chang thum le changa tanga chiang chu pathianin Elijah zol nei hatha hunata na ruat kha atop don to a ama thlak tuwa Elisa ruat atung ta ni tin bethela om zol nei ho fa pa te chuan Elisa hnenan kala a hnena voina hian lalpani chunga how tu hi alak bo sak don se ti riam antia tinani chuan o ka hriasin ngoi mai ro atia tin Jericho a zol nei ho fa pa te chuan Elisan va hnaya a hnena voina hian lalpani chunga how tu hi alak bo sak don ti che riam antia tinani chuan a changa o ka hriasin ngoi mai ro atia lalte panhina bung ni changa kan huleni mitam takina an lo hriat sual thin chu mail to lai lirin Elijah khawana ala chhawni in an soifawa ma se chu tiang chuan Bible in a soilo ani mail to lai lirin an pahni Elisa le Elijah kha athen sanga thonga lai virin Elijah chu wana ala chhawta ni amero chu rin dan mak tak mai om le a mail to lai lir khan Elijah kha ala chhawni ta sela chu khowela tangin van pathian omna hmuna lak chho ani tin olsam takin thutluk na siam thai ngeyang ti hi mithen khat chhut dana nia tin Jericho khuwa zol nei ho fa pa ama epa omten an han mu chuan Elijah thlarau chu Elisa chunga afuta ngeile antia ama beturin an vakala ama chuan leisi in chimayan buka tin an ni chuan an hnena ngai te hei ichia hlote hian mingal chak tak tak somnga kanum puya ipu jong turin ti ro khai lalpa thlarau in a hruai chhota nga khoilai tlanga emo khoilai ruma emo athlak tamai te hi aniange antia tinani chuan kaltir lawang atia achunga bung le changa wang hian mitam tak rin dana pathianin Elijah khawana hruai chholovin khovel chung tho khovel danga avada ta de ni nature le khochin zirna tang point thonga le ver le to nei do te hi vanlamak hian an han tho chuak emo le chuak thei ngai lo hrim hrimma khovel atmosphere atanga wana alak chho thu an ziak lo Elisa bulata alak bo tang khan Elijah chu kum tam tak chung khovela alo khosa ni ti chiana evidence om ni in an soini tinan ni chuan an hnena ngai te hei ichia hlo te hianin mingal chak tak tak somnga kanom puya ipu jong turin ti ro khai lalpa thlarawin a hruai chhotanga khoilai tlanga emo khoilai ruama emo athlak tamai te hian inge antia tinani chuan kaltir lawang atia lalte pahni na bung ni chang som paruga kan hmuni tuna Elijah changchin kan thlur ping thubi ka hi chuan Bible in heaven ati ta chu sky a soina ni zela chu wangin thonga laivirin thil avir chhopui reng rang chu leya anron ta thale vek thin angin thonga laivirin Elijah wana alak chho khan lei khoi lai hmuna emo angat le nge do na ni ti hi mi then khat thuthluk na ni a chu ai ma tan fung chang tung zok chu alo om le a Elisa hena tanga Elijah lak chho ani nu kum tam taka Elijah King Jehoram hena lekha athon kha helai bung le changa hian kan hmuni tin zol ngai Elijah tangin annena lekha alo thlenga lalpa ipu Davida pathian chuan heti hianati Jehoshaphat kong te inzolawa Judah telal asa kong po izo bok heklowa ti thu hi chronicle panhina bung som ni pakhat chang som le pahnia kan hmule sia thilmakta em mai chu tun ma khan Elijah khalak chau ani to sia engtin nge King Jehoram hena lekha la thon le thei chau chule ti hi ni thonga lai vir khan Elijah khawana la chau hlen lovin hun danga ada taim niang ole tun tumatan chon du dok le phodila ethil hi inhel na tur le kan rin na tikal sol tur zonga bo se ni lowa Bible pon lam kan theda chui sa na han nei ve ta hi kan tan tang kai na alo nei ve tak welin ti thuwa he thili bo se ni te kha mian hria sak do nia